Ćao svima, ja sam Dule. Nalazimo se u kafeu Buongiorno u Vršcu i danas ćemo praviti nešto vrlo neobično. Prvi put pravimo koktele sa domaćom rakijom. U pitanju je rakija Zlatna šljiva. Od sastojaka koje ćemo stavljati u šejker će nam biti potrebni, znači rakija kao ključni element našeg koktela, 4 centilitra ili 1 unca, što bi rekli Englezi, rakije. Idemo sa 2 centilitra likera od badema ili ti amareta. Također 3 centilitra limunovog soka svežeg. Da mu damo malo na kiselosti i imat ćemo 2 centilitra šećernog sirupa, znači on se pravi od šećera i vode, prosto i jednostavno. Sve ćemo to u šejkeru dobro da izmešamo. I na kraju ćemo čitav sadržaj sipati u jednu old fashion čašu kroz cediljku i ukrasiti sa korom od naranđe. Kor od naranđe inače ima najviše eteričnih ulja i daje posebnu aromu svakom koktelu. Voila! Drugi koktel koji danas pravimo je Plum Old Fashion ili Old Fashion od šljive. Znači rakija je ponovo zlatna. Šljiva je u pitanju kao najjači kako se zove, srpski brend. Unutra idemo, znači stavljamo najpre šećerni sirup koji smo pre toga kako se zove, napravili. Stavimo par kockica leda unutra u čašu. Dodamo 2 kapi angosture bitera od naranče i dodat ćemo par kapi angostura bitera, znači biter je u pitanju jaka baza i to ćemo sve da mešamo par sekundi kako bi došli do arome koja nam je potrebna. Led će naravno da se topi u svemu ovome. Probamo. I nakon toga dodajemo rakiju. Nakon toga ćemo još malo da promešamo, da se to sve sjedini dobro u jedan odličan koktel. Možemo da dodamo još na kraju malo leda, zavisi kako voli želi, ja volim malo hladnije. I malo ćemo da ubacimo soda vode, da dobijemo na mihurićima malo. I na kraju isto, kao i onom prvom, kao i onaj prvi koktel, stavit ćemo malo naranđine kore, koja daje aromu, ta eterična ulja daju posebnu aromu koktelu. Izvolite.